Maden adi ngoren beli direreng ambak kengkian adi ngalen beli marenawan dewe adi muani belinya sing patok di dewa sing beli senya orang itu saja yang gebrak bayu saja dialah sini aja gebrak yang dipuri ada perpati yaji utara sedang berbincang boleh Nabi jauh jalan menebar kau ke pohon Setia Damai Channel. Suwejo itu sang yang Prabu Kawi presida boleh ditiang kari ring Cina barakan duwene nantang dipun bangsa kalih diapal coba dikemas iya tuh medaging atuh Subo takasak paman Neng dijaya Nyena Danielnya kewangsaan yang apa ipun ngangkan mewasta imade so ngangkan ipun pengumbangan sakimon kesuyaktiane mejantan banyak saking dong pekelen di tiangipun mangno presido aturang di tiang ring ajang ngasap Made deh Tawang made Apa mawanani werde Ngaturang made main kemburi bedambe Tawang Ngenten pisan iki kemanaan Nabi mahawanan Tapos dunia kenikahan mandor Pawet Nah Made Menjatine gelah kula ngintut ki werde mangene ngeruruh ukudan madene mapan syarat tambah ngajani gelah ngidih olas kapenen made mangene presiden made ngaturang pangu bakti nih made apang tatas kapin paulukane ada di dipuri nih pianak gelah hadiah malini ketibanin sukan dumadak sangkanen mati sida lantas jeneng pianak ngelakit segar apa bakal lunas mas pipis bumi kadirasa lunas mati presiden lah kakal pacar daging nawa bang titian muen manah paten titian sampun langsung meniyo sakewandan rekepangan makin ampurayang pisan dewe titian aku duaning titian keniki boye jebalian nenten uning rengine metetama nenten uning rengine usada tambah napi kumanti aturan titian wastu sida kena ide anak ini becek pisan jek pajak Wagung yang di dia ngemanahin
dipun kantun ajerih makawinan sapunika aturipun yen kepinih kangkat bangyang ring karang kepadehanipun riyin ten titiang jadi pacang wehinipun prinikne ring puri yadian ring jaboya yen benyangan sampun kemana handuk titiangipun purun dan titiang matur ring pelunguh Cokor Dewa saja bukatur paman itu supaya malu aja paman ngemangen yo tingkah yato laksana marep kapene jeneng ane ketibelen sungkan nah kumadak ada peswecan ide sang yang pramukawi ajak pekejang laksana saya ada pengelantun ini dipuri medarbu bang rumah tegang satu bang yo nunas lungsuran pengangone sehin ini kuning bangayang titiang mat ya subuh keto itu benar di karang kepatekan kapan yang merdo malu ide peminah lah yang raris aku yang mulai mau pamit mulai oh gimana yang pamit Gusti siang ya aja ya manus malu untuk yone patut amohen menyanan ampunin nyena Manyus malu suwun manyus mapun pangresik suwun mapun ngogorok biang tidak jahil kan cuma enak engken dipak-dipak yukti ajereh mana titian pradiyasa punika kan kadi ayam penyamleh kados titian gitu kedas manjus us kenten melengis maupun us punika oro Deku yo yapel lemo jahil dode. Nah pangsil made jerih kan semua. inggih Nak made sing ora kok. men sapunapi Dikengke nak made kan ora ado yo. dos kadi jahil wastu ijo angan Gusti titian kados janggal pangpatan dan kemana ada rasa Mai made bang resep. sapunapi niki Nih made sing bo sene kene do dwagung lingsin ne sungkan okane do dwagung istri yang dicabo aliang beno sae ado kane dodo moyuso meduo maro blekudus tibang tu yang kokedo nak lo nak ingken adane tu kan sampun anom dhuwur puniki yang inggih yang jamu bajang jadi madeng ngena ya nak bajang apa timpal nih yen sapunika kadi padhet tenak truna ring jamu anom ring puriya no jawaban itu 100 jawab ya di Pernawan ya nido dua istri janine dijual nggih ya nado ya wang jero lo jekek nggih doa sang itu ngirim mau kolam di gedongan yang subuh ke di gedongan pengakun wang jero nedo di mana ya di pena ya di kengkene kap ngomong itu yang kedo pemargaan itu dua istri nak segar do apa nak gelap niko lesbian wasane niko gelap dong niko bahaya ya nak lo mencintai nak lo niko bahaya niko lesbian niko ya namwani sarang namwani homo niko homoseks
deh. Bantawang deh. Sungkan itu dua gong istri itu deh. Sungkan anu ada aneh tuh. Sungkan buang deh. Weh, Wah, kok membunyi kengket. awang-awang cara burung. Kan sepo yang sapunika Tuh kok sungkan. Jadi yang do kardepan, ane yang lo caro nasi, yang kanti ngentip sungkan itu suka batin. Wane de panawang. Penuh tendo lepok deh. Nggih, nggih. Dan made pangwane. Made jani ngunaman itu dua gong istri. Semade bangwane. Nen. Tak dua bayuwe gede. Nah, saja Eh, dong. Lu bangseng mot lano. Aku sing merano. Sing tadi sing mutlano harus mutlano lelimo, Begitu. lelimo mutlano. Yai. Kakek walau mau kejang pang bolong. Il bodoh kaware. Yani deh. Nggih, nggih. Dobo wate mate. Apa mawenan mate pang bayuwe gede. Apa mawenan mate pang wane. Mapan mate ngubade ni dua gong istri karma keruput di gedongan. Apa itu nyerit? Apa itu ngegam ngeges mate? Mate jak ngidam jak berutu paksa. Meh. Pang mecidau buat mate mencelak. Yan buat mate mencelak sing itu. Nggih. Nang ada bin belum nih. Sing melingeh itu di kamar. Sambil lang itu mau kayun-kayun. Ye. Maro tawang itu kayun itu. Yang tidak ngajak dimungkin. Amone rasan jani. Yang jani ngajak imade sor. Loh timpalan wani. Kene jani. Kemudian lingkung tuh. Jenang engkin tuh lingkung. Yang. Weh, kan ningal sapo mundo kan dikanyih kan. Resep mati. Nggih. Prade sapunika rasa merawat untuk kita. Yang bok itu bal-bal. Ya. Banyak diwasen di warung. Di jaya ada dagang kalau siap hanya. Kalau Bali. siap Bali. siap Bali. Ji aliang kamudo-mudo nak. Kom. Lek ye nek. Ye. Oh, Kalau siap hanya. Kem madu endan. ada di karang kepatihan. Isineng serbuk meja kunil. Kewak ben leko ngajai grepita lang lo. Agri bikal. Kene nyak inget do. Banyak kencang. Nah dede manus malu banyak jam medar bareng. Oh, sapunika. Inggih. Nggih, metu seneng. Hoi. Anu meh. Iki Alian sabun daso. sabun. Ah. Daso. Yang liu ngale sabun adaso. Ini nang mulo biasa asal manyut pasti dasa-dasan lah sabun. Marah kosong dong. Beli dini 3 bulan belum terak lah sabun. Ya sabun itu. Lu diamen. Sabun diambil nih. Ah, Kenapa adat kan? batal ngah gimana? Jadi sana sabun ngawang sambung kan. Sabun. Nah sambung. Ada namanya sebenarnya. Cari Bambang nih. Ya, kamu udah kayak Bang. Bambang, Bambang. kalau tanam, Sing. kemudian Kalau mau biu. Ayo.
kejang sehat. Yang lemang sing ada. Yang ada yang lemang yang berjani uruk bangsing legu metaluk. Kalau ada pengang giges, jak minum mau padol. Jak bo sehat berjani nah pengang nasilang. Jangan rajin. Anak-anak rajin-rajin bola. Bagus. Supaya lekas pandai. Jangan berani kepada orang tua. Oh, yan po. Kayaknya sih nggak demen adire. Leo ganti bersatu. Satu. Asal meninggal begitu kan. Cekelet nanti. Sedang nyantap nih kan. Nah, latihan motivasi. Panas bahasa apa no? Tuh, inan jadi cang latih nah. Kal gantung di punyanyo, kalidok ketelon kalidok. Pangten belah kuping ini ngah. Pasti tipan nyicil tau. Kalau ben hidup no demone sing nyakikal. Hei. Aduh, tidak dilanjut no baca sedang hijau. Bani sumpah, tidak lima tu nyanyi galah, batas tu nyanyi galah. Abu kokot tu nyanyi galah jelas, bangten ngapung. Baca sedang hijau. Ada dah. Kemudian jika nak bodoh kita. Lah. Hah? Kemudian jika nak bodoh kita. Apa cara nak bodoh? Panas pasang kan? Panas pasang dia. Salah ibu. Maro pisagol. Ngelah kaset joget bumung sing itu. Pih. Ngelah yo tip. Meli kaset joget bumung di aneka di taban tuh betul. Tuh jam mano kontak lo gendeng joget tuh 2 jam dia canggigel cekepat ya enak sing kedak pasang nih tuh jajar kedak nih bugol kedak nih oyo bangkiang oyo bangkiang oyo onyang kedak nih kedak kan benyanyi marah canggigel mati benyanyi ben hidup no sing nyanyi ngigal terus hidup no ngigal cang bat gitu aman bejang gedak wih tuh aduh nyen asing nyen lah tip rodo nah dunia nih hah dunia marah dunia cang dong ye cang hidup tip tadi mencinya tuang cang mulai bagus kok bantang sebut awal aja di teman maling joget mungkin liung jadi kuat ada maling joget
Cang kayak ini lagi payu. Ini ngaden cang limur kena di ini teratebang. Sakare segar anu banyak-banyak teratebang. Deman jaseng menditum mencandong mogogonya kan belum refreshing dan wanci. Sing Wow, mesti mau jam tadi mesti gitu cang gepeng. kepe iki kalau ngewer kai ya. Nah. Hasil. Tempo nyicil udah dari ngajak. Dan untuk Jong, mana-mana itu nak itu apa tawang timbal kalau apa cang ngilih anu Cina kaset gitu. nah, barang. Dia jangan lihat kaset. Dia neka beli ini. Bah, gaya apa sih? Dinan cang kalau neka TV apa cang beli itu. Ayah, Nak pedagang bawa beli apa bang beli. Hai. Nih. Yang banyak-banyaknya subuh bersatu segitu. Jani atau jelek nih, angkal orang Robi nedo. Jelek melahasing tadi palaseng mesti dialami oleh semua orang. Jelek lawan nih banyak-banyak bentuno tangkil nih keburi. Ini ngerana pagi nama kan. Duduk agung biak, kuikan agung biak, kuikan kengken. Bisa ngeliat aja. Tuh, Ya banyak ketangkil keburian. kang jedo menot-not. Ada tuh pasti bisa ngeliat. Dia dua agung istri bisa ada ibis ya. Bisa ngeliat binan nyenjo pengliaknya usah. Binan dipupang ya keburi babon. Servis bagian pengliakan gitu. Kalau bisa keto nenek kalau. Sing gitu. Apa sing keto canjaknya hidup bojak not-not cara talu hapit batu kena kene waktu saya gini. Barang saya pindah nih raga. Aduh. Yang banyak-banyak lem gini raga. Gigis lem tak bising. Tuh, gas ngempur pas alo kengken tuh. Cak adan bemekelip ya sing kita mati masih. Ya sing iring kane kudu mati. Ganti mengguling ganti anu. Hah? Yang terau gabung istri ke tengel ini bawa. Oh, nengel. Tengel ini bawa. Cimani tanggung jawab. Ya semani. Tanying nying. Nak ngudian si aku tanggut itu. Pas sekala dua gong si medal. Yen kena si ngaturang ayah sing mainan. Nah si aku matan si len-len. Nah, si Amerika mata anda ambon len-len di jauh mata anda ni Riki mata anda ay. Kaya itu matan si ngaturang ayah. Kelan ay tangkilen. Nih bensek dadam. Kenapa-napa. Kelapa medal. Ngelong kong kelapa seolah. Si saya bisa ngaturang ayah. Sesenangan gelah apa yang gelah marah medal. Sekarang kita senang baru putus. Baik, tugas. Mana masa solahan magendeng bang seneng jani kayun gelah marah medal gelah benak gelah jigal yang bisa cigigal bang seneng kayun gelah mana bisa cigigal yun sajan kang igal ya ngatur raya Aduh. Maka longan igal sih kaketo kangen gelah nepoen kengken dia cara kuluk mama Hendren igal sih Seseolah apa ini kau uning belum kau coba dewa. Cara dijeng sampai motor. igal apa deh yun Igal jauh. igal jauh Dia antar maksud apal. Jauh. Ya. Seng manut di kayon gelah igal caine gelah igal caine dadah jadi ngatur orang ayah Yang tinggal refleksi banyak mantap. Nah, pereksi bang mantap.
Kemudian ada. Malah melayang kambing kau seret kabel selengor lah. Aduh, kadang sampun remnya Ya sing jangannya liwat terus. Dah. Ya. Ayo nela nulungin cipang sing ngulung, pih mare jemak diskur jadi. Kan misi magnet barang lah. Iya, enak Mak Yu. Enak Mak Yu jodoh agung nih. Iya, sap. Ada hal. Apa kadang nih di komplek dulu. Aduh. Yul. Ya. Pantas supaya ngalah ke kendah ke kete dadap. Tawang Ci. Pun apa? Di Jabopuri kadang ada warung Mbak Yu tuh. Nggih. Hah. Gelah medal sing tawangan gelah dua gong idadap sing nawang gelah medal. Konsentrasi. Bener. Benaris. Aduh nyelepek gelah. Nih. Penyelek. Hei. Irit. Irit. Mangkap. Kene dak Mak kita, kene Mbak Yu dak. Mas Dadap. Itu berang gelah. Mbak Yu. Makin pakan dadap makan nyambung bungut. Kita lantangan aneh bungut ya. Mas Dadap, ojo lali karo aku, Mas. Piye kabare Mak Yu? Mak kita bende kok anak. Mas Dadap, Rene lebu nang omahku. Mana kayak tiang nang ciek, jaknya lisih ya menjelap kang kawan. Kadang sampun jawab yang Keken. tidur sama aku yuk. Mana kamu jindro dah? Menjelap ya kamu? Apa lah cigaya kamu menjelap? Di tiang mekarya berat. Aduh. Karya berat apa tuh Mak Ci? Nyongcong semer. Aduh, ngojang kamu nyongcong semer Ci. Di tiang tanggung jawab di tiang naga. Tanggung Tiang jawab? nyongcong semer pes lah mekejang. Mekah itu yo. Udah. Bates sempoyor. Aduh, silakan lagi yuk. Dadap kadang Ci gelas. Aduh. Temen mireng atur Ci tak gitu ah. Kadang Ci Mbak Yu gelas. Iya mana tiang kencan. Lama. Harap pecinya silakan lagi kablok ke tengah sini. Dap, Ya. bede ende Ci ngale gawe keto nah. Kembung kantong Ci lewat Ci kemu. Reneng lebu nang omahku. Nyelisih Ci kemu. Sampun balik ukur abungkul biar yang kekentan. Ken. Bato kutus meter. Batako 500 bungkul. Begitu? Semen seket sak. Wih, bangun Ci kena. Angenti tiang rarah Mak Yu sami sampun kedah. Aduh. Asal bekumat gelajak nyam. Asal bekumat jet nih dadap gelajak sing bani nesa. Ada nak bepragat balen je. Dap gelajak ngoren Cina. Ini di sini pun. Manis kenyam cima celap kamu di pesonen nu manis. Mau pokok 30.000 aja. Siap. Mau pokok 30.000 ayo ngujang. Begitu mulih sih saya kata nu masa makannya manis. Pulas sih. Sing merasa ken pesit lah. Mapan deman sih kelewat dunia ini. Dibilang ngeres sorga lagi.
Bayar tawang sorga. Ketelon cip. Apa adane bakal nepokin sakit situ. Bangun cileng pulas ngantek pejalan sih ke berubah. Sampun apal mengandung di rumah sakit. Ini mari sing kalah bon mepetei dada bene. Coba apal menggantung di rumah sakit tawan ci dibangun ci ben nyangetang sakit ya. Aduh. Kene manci makajang ingat ci wis lah batet lah semen lah. Kuranan sing amang-amang apa ci kurumen Kentan ditiayan kalau mau cokor dewa seca jadi cian ya ditia. Berarti kalau mau cokor dewa entan kayun kerjasama sarang titian. kerjasama dalam bidang apa? Ya kerjasama dalam bidang yang bermanfaat lah senang. Bandung tiang mas